mga gwapa o gwapo, for today's video, diri sa Amerika. Okay, so muna tong topic. So muna akong best friend, guys, nagpabungol-bungol. Kaya di niya gusto mag-video, guys. ang akong best friend nga, nga talawan. Actually, ni siya, mga gwapa o gwapo, kaya nga mahadlok siya, kaya nagunit ko og camera while nagka-drive. So, ang iyakang mata na mo na yung 10 times. Okay, so mga gwapa o gwapo, for today's video, maglakaw-lakaw me, you will be with us, sasamahan niyo po kami, gala-gala tayo for today, and while driving, magtatopic tayo, okay? So guys, please like, subscribe to our YouTube channel. It's Kagwapa Pinay, okay? Send this video to all your friends and loved ones para guwapa. Okay, para guwapa. Okay, so ang atong topic for today is diri sa Amerika die. Okay? Okay, ako na. Tapos i-answer na lang. Diri sa Amerika die, kailangan maligo ka 3 times a week. Kaya nga na, day, tugnaw kayo, day. Pero, no judgment, just for fun. Ikaw na, Pod. Ang sa diri sa Amerika? Diri sa Amerika, kailangan mag-relax, have time for yourself, hindi lang puro trabaho. Correct. Mga anak. So mga gwapa, kailangan dili jud ka dapat lang gwapa. Okay, unsa pa? Ikaw, ako. Diri sa Amerika, mga gwapa o gwapo, this is kinda hard. Diri sa Amerika, mga gwapa o gwapo, kailangan mag-ipon ka para na kay ipadala sa imong pamilya. Relate. Yeah. Pero actually, don't feel bad if you're helping your family. You know why? Because that's why God used you, so you will become a blessing to your family, okay? Because dito sa Amerika, di ba, hindi naman talaga tayo masaya kung hindi tayo nakakapagbigay or nagahatag or nagashare sa Philippines, di ba? Okay, ikaw na po. Diri sa Amerika, kailangan kabalo ka mo drive or else mas stagnant yung kamarad yung stagnant water. Mura yung piso, die! Not go anywhere. So yeah, you need to learn how to drive. Alam, right lagi di sa kapot. Diri sa Amerika, die, kailangan happy ka. Because mental health is really important diri sa Amerika. Mga gwapa o gwapo. Diri sa Amerika, you can buy everything you want, such as kanang mga branded na mga gamit, but mental health is real. Okay. Diri sa Amerika, kailangan you have someone to trust and dapat na kay best friend. Yes! Lord, yung kayo kagwa kay best friend, guy. It's gonna be a very sad It's gonna be a long journey. life. Okay, diri sa Amerika, kailangan lisuda na kayo. Diri sa Amerika, kailangan i-love jud nimo ang imong bana. Kay nga ang imong bana, one way na siyang instrument nga dili ka ma-homeless. Kailangan lulutuan mo talaga ng pinakamasarap na ulam, or kung hindi ka marunong magluto, dalhan mo at bilhan mo ng masarap na ulam ang asawa mo para hindi ka ma-homeless. Guwapa! Ay, after yung istorya na, guwapa. Sige. Diri sa Amerika, kailangan na kay trabaho or you have something so that you can provide your own needs. Just in case. Guwapa! Guwapa! Okay, ako na po. Diri sa Amerika, kailangan sayo jud ka. Di po sayo pud ka mo mata ka. Sayo. Depende man. So, dinhi sa Amerika, kailangan independent ka. Kaya nga naman, kung hindi po kayo independent dito sa Amerika,
wala po tayong perang ipapadala sa Pilipinas. So, kailangan independent ka and do not complain kung ano ang mga job opportunities. Take good care and then treasure your job diri sa Amerika. Guwapa! Sige, karpon. Diri sa Amerika, hold on. Makadrain di ko to. Amin ako, bright na kayo kung mga gwapa-gwapo. Diri sa Amerika, dapat saan man? Mag-gym ka! Kay tugnaw kayo, matulog imong tambok. Ang imong taba, na maabot tayo dyan sa liog, day. Gwapa! Dagko na kay tiyan, day. Okay. Diri sa Amerika, diri sa Amerika, day, kailangan, ano sa man? Kailangan mga pika. Kay ngano man, lisod ka ayo, mahirap po talaga intindihin ang English nila. Dito kasi sa Amerika, ang English nila is, kung mahirap sa Pilipinas ang English, mas mahirap po dito. Kay na sila yung mga accent. So, kailangan dito sa Amerika, bago ka magtrabaho, magkape ka muna para maintindihan mo sila. Guwapa! Guwapa! Ano pa ba? Ikaw. Diri sa Amerika, kailangan maldita ka usahay, ati kra. Guwapa! Diri sa Amerika, kailangan blooming ka perminti og naka-blonde hair ka. Kay kung dili, moraradyog ka, wala nag-abroad. Guwapa! Mana dyan mong papa? Nga, day! Day, gikan dyan kang Amerika, day. Marag naar, makadira sa Manila, day. Guwapa! Ano pa man? Diri sa Amerika, kaliso na ba ni? Wala na, tama na. Okay, so that's it, mga gwapa o gwapo. So again, on our next video, It's gonna be at the gym. yes, it's gonna be at the gym. So pakito na mo sa mga gwapa o gwapo nga very hard working, nagatrabaho jud sila sa gym o nagatrabaho sa ipakita na mo sa inyo ang mga mag-gym, mga gwapong mga gwapo. Different personalities. With different faces, different personality, different kamo na bahala. Different goals. Okay, so ipakita na mo. That's gonna be our next video. Anyhow, come with us kay mga unsa mi kay gutom na kaayo mi, okay? Diri sa Amerika, dapat mukaon ka. Kay mabuhan ka. Or mabuang ka. Pag dili ka mo guwap. Pag dili ka mo kaon, day. Mabuang Na ka. pressure pa ka sa anxiety, depression, sa imong trabaho, day, ma-erang ka. Guwapa. Okay. Okay. So guys, ipakita lang na ako sa inyo ang akong kukuha. So, isa sa akong kuko. Nabuak na. So, kailangan na namo magpa-nails. Guwapa. Guwapa. Kailangan sa Amerika magpa-nails ka. Yes, para Guwapa. Guwapa. Bye. Mga Unya na, mamatay na nun yung buwan. Pag dito na Kajat lang. Dere ra sa entrance. Kasagaran mga anti-vest, mga ano na sila. Uy, adto na. Uy, buaw na na isa. Sorry. Kasagaran mga anti, mga Maldita. na sila kanang mga mean ba? Not even mean. Like, they're very conservative. No? Yeah. Tinuod jud ka best kanang anti jud ba? Yeah. Truth. Anti jud, tinuod jud ka best. Pero yapilo, BioLife, if you need extra money, you can donate blood. Pasta pa nila siya. Ang ano gani? Pero iko ng BioLife. If you need extra money in America, you need to donate your blood and they will pay you. Mabita na. Unya na kay i-vlog na to. They will pay Pero you tinuod for jud your ka best blood. kasagaran mga anti no kay mga kuan kayo. The vampire will pay you. Daghan na kay nanirado ng mga business no. Tanaw Bed and Body Works best oh. Bat and body works. Mm-hmm. Bat and beyond. Oy. Ito pagpark ko sa may handicap. Ganda ko. Hello! We're here at Nona Sushi for our lunch today. So, come with us. Asa ilang doors? Please use the other door. Jesus. Pugo. Kamuko na ba? Kamuko na ba, day? Okay, so, unsa taron Monday? Today is Monday, yeah. Today is Monday, or?
Good. It's just two of us. So actually guys, before mi nag-anhi diri, mga gwapa o gwapo, nag-practice mi daan kung unsa mo ingon kay para di mi maulawan. Kay order. So gusto lang namog sabaw, ang among budget for today's video kay dosra. Dili daw isap. Dosra. Diba? Sushi. There's no way. Enjoy, okay? Thank you. Thank you. I want to give you. Hello, good one. Yes, so sa tanang mga maigo din ha sa camera, Ibutang squad. tapos to besh. It's like, namurag uyab. Ang camera, Oh, wala isang mga split. there's a tunga. Di kayo maigo dahil. Mukhaan mo na siya able sa nerve. Okay. Hi, gwapo-gwapo. Ang gala mo ron. Eh, ano ron? Ito like. Palo rago na iyang now. Pero, murang now. Okay, mukanta siya mga gwapa-gwapo. Okay, so for today's video, mo ni ang ilahang mga recipe. Recipe? Menu? I mean, Menu! Menu! so mga gwapa-gwapo mo ni ang ilang menu. So mga unta ninyo, sa to i-order. Ang among orderon tubig ra kay wow me. I'm really hungry. I'm actually hungry. I'm actually hungry later. Hi. How are you doing today? My Good. name is Sam. I'm your server. Can I just start with drinks? Water for me, Just ma'am. water. Yes. Yan na gamay mo makita na. Actually, magtubig lang meron. Ay, kakaivi. Ang tanang mga gidil ba? Makuha na sila sa camera. Mga gwapo. So, okay. Pagbalik atong server, masyak na siya kaya nga nang apil na siya sa camera. What do you want? You want sushi or you want food? Actual food. Ganahan ako sushi. Ganahan ako sushi, guys. Sushi. Mga Ramen. gwapa, sushi lang ato ang order room. Okay, let's just order sushi then. Which one do you want to order? Manita, miso soup o I think I'm gonna get the shrimp tempura. Nag-diet man good may mga gwapa-gwapo. So, Drinks, and were you ready to order, or do you need a couple more minutes? we're ready. Ready? Yes. Okay. Yes, I would like to get miso soup, please. And then, where's the one? And then, shrimp tempura, man. The roll or the appetizer? The appetizer. Do you want the? I'm gonna get the rolls. Which one? Which one you want? Godzilla? You want Godzilla? You want Godzilla? It has eel in it. I know, ew. What do you want? Sorry. You want Sokyu? What's the best sushi you guys have here? My favorite is the Cali brand, but the crunch crab is really good too. Crunch crab? Crunch crab. Okay. But I cannot have avocado. Can you take out the? Yeah. No avocado. Is it okay? No avocado. The crunch crab. Yeah. Thank you. And then miso soup also with. And bigger. That will be it. I'm stirring back the menus, and they'll be right after. Okay. Thank you. Did you color your brow? I did. Oh, it's beautiful. Thank you. I was like, is that brown? Di ako makuha, besh. Guwapa Sige, kayo istorya na. siya, mga guwapa-guwapo. Okay guys, so nag-diet siya. So mo niya nga mong food. It's a crab, ano na? Sushi and a shrimp. Nag-diet maguni siya. Wow. Yes. So unsa imong masulti? Gaano kaparat? It tastes good. It's actually delicious. Kauin mo na. Tarong nga ba? Lamig kayo ba? Na, tustingi. Diri sa Nona sushi. Okay. Wow. One of a kind.
Karoon mo kayo may gusto. Grabe lagi kay Bay. Muta lang. Grabe lagi by ona. Tuslo ni mo diri by ona. Wa. Kaunot. Ana, melon. Nadi na dyan madaladay. Wa na nahimo butangan nimo sa kuan. Social media. Wala na. Bisan pag unsay mong ingnon. Bawal man nag-turn diri o amal ka mo. Dili ko dili mag-turn siya. A day in my life. O ano lagi siya ba? Karon wa siya respeto mga tao sa iya. Ang gusto na ko kanang marespetuhan ko. Di ba? Saon man na nimong sikat-sikat dai ko. Di ba, Beth? Akong ilisan ako. Ilisan ako tugtog. Tubak ka sa ako. Tuyok sa tadari ha. Sige. May video lang na. Ana siya best na a day in my life. Ana, naon jud siya siyang banon niya. Nagdrama pa jud siya. Asa ka mo tuyok ang? Dili video lang ako. Moto na nga suko ang mga tao sa iya kay namakak man siya best. Kunwari bulag na sila sa iyang bana. Nangatik siya ba? Ya dili di sila bulag kay. Para lang magpapansin sa social media. Oh, kanina lang. Yeah, this one. Hashtag. Diri na lang tao. Yes. Sabi mga makaon diri dai. Yes, friend. Say makaon diri ba? Wala ko kabalo diri, besh. She. Pupunta kay downtown ba dito? Diri ba na ko ratikitan Gani dai. na ko tanangaon kasi ko. Confident pa kaayo. As long as you're my best friend, you are never going through Ilisan ako. Gusto mo ako magkuhan? Kani diri sa ilang downtown ba no? Wala jud kay tao diri no. Bas no? Mga tao nga. Dead ano siya ba? Dead city. No? WRL. Pero dead ano man yung best diri? No? News. Dead ano ba? Dead city. Oh, did say. City ba niya? City bang matawag ni mo ni? Downtown. Ha? Downtown. Just downtown. Fayetteville is the city. Mao ba? So kani This is Downtown. the downtown of Fayetteville. But the name of the city is Fayetteville. they say tanaway lang mga ano, wala patay no? No? Yeah. Pagdali kayo. Guys, nakulbaan na ako ang best friend. Okay, so mga gwapa, natakaroon sa iyang favorite store. Asa ta? We're here at Fresh Market. Fresh Market. Okay, so question kanang ansa ganitong ilang katong kanang dagan-daganon din. Huh? Kato ganing ano karon sa TikTok kanang magdagandagan gani sila. Suspect. Suspect. Suspect gwapa unta pero tanga. Igo. So actually mga gwapo dili jud na siya ganahang babae nga tanga no, unfortunately kay mostly ang ganahan niya kay kanang very bright jud ang iyang ganahan. Sama sa mga tao nga nasa akong likod. So mo ni ang iyang favorite nga lugar. Asa ta karon sa Fresh Market. Suspect. Guwapo unta pero Tama.
So, unsa may masulti nimo sa mga nagatry sa ilang best para dili mahimong tanga? No, I'm just kidding actually. There's no, walay tanga na tao. Ulit tanga, uy, grabe. Everyone is self-aware. Just have to focus. Bawi ajo day. Bawi ajo day ka makita ni sa imong mamagpapaday. So kailangan na jud daw focus. Okay. No, heartbroken siya. Hogot kaayo siya. Mga gwapo. So, actually, namin din sa Fresh Market, this is one of our favorite groceryhan kay walay tao. Like, literally, ang presyo diri is times 3, times 4 sa regular presyo. Pero ang gwapo lang kay wala kay kauban. Oh, ikaw And they lang. have Quality goods, foods, and everything. Okay, so, suspect. Guwapa unta, pero, Hindi ko. guwapa unta, pero, very, very cute. Char. Uwi, ada yun, tay. Papaunta. Suspect. Ayun na lang. Nag-shopping pero Why budget? Suspect. So, mo na nga ni kagwapo diri sa Fresh Market. Mga gwapo. So, if you happen to visit America, US, There's a Fresh guys, Market. mag-adto mo din sa Fresh Market. Okay? Okay. Para lang nasa cellphone. Okay, Kitaki. Check out na ta. Tuyok na ta diri. Okay, kita. Ha? dito lagi mo sa video nag-chika na lang. Wala man ko kabalo. Gwapa kay si auntie, oh. Ing-anim ta kong now. Ah, sige. Asa man? Asa man? Grabe ka scripted, Kitaki. Asa man diha? So, mo ni ang ilang mga food, Kitaki. I know, I haven't seen it yet. I'm still looking for now. Second. You can visit it. Kitaki. It's $9.99 each. That's each, right? For what? For lobster. Lobster? It's each. It's not a bad price. I mean, Kitaki, makitaan ka diha, Kitaki. Sa'yo paliton, best. Kitaki, magpalit siya. What are you getting? They're so rich though. What are you getting? A little bit. Thank you so much. What are you getting? I have the sea bass. Sea bass. Sodium sea bass. Alright, thank you. Okay, so magbayad na si Guapa. Mga kagwapa, magbayad na siya. Okay, tanaw na to ang iyahang pinakakuyong speech. Tanaw na to kung kabalo ba ni siya mo istorya or unsa ba? Okay. Pila tanan, ma'am? Ngabi, 5309. Serious? Serious kayo siya. Where's your stuff? you want me to take her? Okay, it's gonna be me. Thank you. Give me 1 second. We're gonna slow down. No problem, ma'am. Just take your time. And then tea. Have a good one. Thank you. You do.
Serious jud na siya guys. Ako ra na siya mag ano. You find everything all right, so? Yes, thank you. Now she's So paying right for. now guys, we're paying for our $30 million. No, sir, you buy any camp? Yes, sir. You got your ID on you? Yes, sir. Where's your ID? Hold on. I know I have one. Hold on. Oh my god. Here we go again. Trying to find my life. We'll get it one day. I have one. Can you use mine? That's what happened. That's why I don't like big purses. I have so much card. Hey guys, coming out. I'll just show you, sir. I have it in my phone. Let's go see it from that? Yeah. No. Very well stopped. I'm so sorry, guys. Hold on. I have it on my phone. How are you? Not too bad. How are you? You don't think that's why you done it? So, muna, hindi jud mamakak. I'm sure. I'm stellar pretzels Come on that now. are really onion, and I'll sold out of them like that. And I have to double order this. Muna, hindi jud mamakak, day. Yeah, we do actually. And then It's here, I know. one day. Give me a second, sir. I'm in no rush. I'm until 9:30. Here's all we can. I know. She can wait for it till 9:30. No, I have it. The other one's they're not. Yeah, they even I sell think it's them my. out. Hold on, sir. I swear I have it. So, She does have it though. You think it's somewhere here? hold on. She got your driver's license. I have driver. Hold on, sir. Thanks, you too. You're Yeah, but see ya. how are you? Now she can't find her ID card. It's okay though. You don't. It's only $30. It's okay. Hold on. I want to make sure I don't lie. The military discounts 10%, so it would be $3. $3 all. Yeah. Hold on. I have. One more, sir. This is a struggle. Struggle is real. Almost done, sir. Wala, dire. No, I don't really look. One more. One more. Never mind. I don't have it. It's okay. All right. Okay. Total today will be 30. Sayang po dang ano. We still had that. $3. Thank you, sir. Of course. Wala kayo ID, di ba? I already told him. He don't want it. You can order here. So guys, mo na dito magtilanga. It's going to be 9. Sayang ang $3. Kailangan ang military ID is na-achieve kanina. Di jud magtinanga guys. Okay? For this video, lugi po tayo ng $3. Kay tungod na itanga. Okay? Piliwan po na niya pwede ihatag dito. Thank you. Have a good one. Piliwan po na niya pwede Thank you. Kayo. Naka-video man ta. Don't forget your Kasama na siya sa iyahang amo. Okay, so mga gwapa-gwapo nakapalit na ta. Bugat man di ay. So, ipakita na tong outfit, be. Perfect. Outfit for today, orange. Okay, so that's it for today. Just put it back. Huh? Just grab your. And then you still have to put that back. Gwapo, I think that's it. Kay kurog na kayo ang camera. Okay, mga gwapo, I think that's it for our laag-laag for today's video. So, magbabay na. Once again, this is your auntie. And this is your another auntie. Tita. Tita. What's up there? Dili na tita. Tita. Gwapo kaya ang sakyanan, guys. Di na siya gusto nga. Bahala ka. Okay. Sige, park that. Okay, so that's it, everyone. So, see you on our next vlog, mga gwapo. Nata karon sa Fresh Market, Denita, North Carolina. Bye! Bye.